Kaping o waunsek ong samatrail 40 years. Kiponi po nerapso nan mat kikan en molen wow en POHNPEI unsek. Wow lap ong sonan kin ko likan ko nanaleng ko o nan kenei ko. Wow niki supplement kauno kei tilapalap nan pelikan en tiak momotso government opil aitungal wow ong riai saulang korusie me yang korkoronga programot oralap en aitungal sawasen asokset katitiki yeremen soikala pekerong puko en kauno wasan watawat pansang nan puksarawi ye cermeya ire lauteu ire cikicik payu lil eisak payu o ire cikicik eisak isu lil eisak tuau me kasaletan ni orelap me coach pan ketin peker ketail ong pukot tok me apal mele ap sapule me manaman me pan sosei ketail nana tail tungal pekasal ento tok nanan show toto ketail aramas kin kalap soi kalap puko ketail kin poinen kep ki songan pasapang pukat isota ese te isota weweki te ime sopisek te isomau te katirap ki epol sir sota itungal tete te ime sokoyok o sai konopata ran pukat nan sampa songan karape de excuse kan magkail solang kan kin soing kila puko o sota man kapayata supplement kauno kapuko making katin pekerekin kitail kin kosepatuan kaite nai puko men ap en wan paron te sompeta te ikan kelar ai puko o emen toro en ut uya sangmet patola te ipanger te i malar o sota konem te imeno pulopul ong te takot o iban sota kak patuan apali pukowat Jeremiah pil tungalen gi excuse en aleta supplement court pekerongi and we are emen soko the prophet ong main choose kan nan wing suta ai tungal excuse kan kin kalap tuete atain tungal kan wan so koros me Jeremiah kin sebaik te soik te peke salgi aleta puko alap kesampal wat sangkaunu akot ketin sapenki sapulme ino en sewase o apaliala atungal kapal te seutarkan me ewie peke salgi kayon excuse tuetemet pukau me inanin apal isota pan kakong Jeremiah pekerong and we are sokop and wekan sansal nan retuk limau pukawat isota tuata pukan samro the priest me apa hilkaya kin puko ki mowe weki sokop men kin pilpilta o tungalen ki manaman and we are supplement court soun kaloki te soun katete yong aramas koros supplement court masenen penou ong aramas en way koros ye rai sokop kan making expose te kasan saleta siwat en tip me aramas kan kin wiwia o pilruase kin rai ren tuketisang o kapayata arai pukoakan te covenant responsibilities
Bukan sokop kan mainanin apal. Apal sang bukan samarokan. Bukan sokop kan kintoke o wakit mongyong te maslalan aramaskan. Pak toto aramaskan kin anane te aramaskan kin tungalan kin mongyong kapcakai o sotamen rong sokop. Karaspekan ye mewiawinan main sokop Ezekiel, Jeremiah, Hosea, Joel, o sokop en murikan. Bukan samaroko memengai, poekin petata maslikin aramas te tuace kosantien kautek mairong o wiepen pene nan pungan aramasakan. Samarokan kin ala po Israel sang ni mairong kan sang rin aramas. Ap sokop ko sudah kin ale poi ki Israel bukat to. Nan iracik limau en samatail wasan kawai. Kot katin masan yang sermaya. Mon ay kiyong maur ipilu katar o monom iputi itiyu katar pagkan wiala sokop ong weikan. Met kasalata makot katin mangi sermaya sangat mona iputi o katin malibei en wia sapulme son papa nan puka en wia sokop ong meng susakan. Supplement court peker o ino ong sermaya piltuate ong kicail pagkicailen kak ni sobay kesal soto masapuat maitala paluara child o palingan child court and katin katataki kicailen maitang court o supplement plan ong kicail and we are person and atile wawait nan atile modern Matewot nan champa. Karyawan excuse katichiki. I koyok the talent shortage. The imesa koyok. Nan irechkitiku wano. Jeremiah peika salki supplement coach peker. O batuan. Main kaun wasal la palapie. Yatua. Poisota ki nese pato. Imeno pulopul. Ye songan pay kasalota me. Moses kil sabang ki court. Nan exodus relaw payo. Irechikitik isa. Hap court makatin sabuliman ki manaman. Roson o erpit en apaliala atay seutarkan. Kitailen kin liki rapaki o peki samatal 40 years en katin sawasay kitail pwe iyate mekak katkiyong kitail siyongan kaya koros nan iretik tuaw maseni mekot katin kapala lumeo o katin sair kilinawan sarmaya o masani yongi wrong ikiyang masan kan mekapan inta. Met ye supplement court inaw en kapayeta lawan takilinawan sermaya. When kakuya supplement court sound kair ong aramas. Met makareta kichail mekot katin peker kichaileran peuse supplement masan kichailen kin kanayong atail pato te kalok enkin makalekal melel o pung anso koros. Court pil katin inaw kiyong sermaya o kichail koros may katin malipe ong pukaw. Soter libi. Kichailen ter perki o soter pay kasalki aleta pukaw kauno. Pwe manaman en sabulme inawat me pan kamakit o kalway kichail.
match pan san salta nan atail pan paki pukot tok ong kauno nan sotel bilbin anseu de wasa excuse kasilu kachiji kaiten anseu mawong yemet yen aleta puko nan iro chiji wono Jeremiah sabangkot patuan main kaun wasalaplapye ya tua koi isota kine sepato imeno pulupu met kasaleta pain pepemen Jeremiah metene ime sokoi soto ichar soto warang aleta puko en wiasoko up kot kachin inoki yang Jeremiah nan iro chiji isu o walu masen keterin tamake meno pulupu ap kowai ceren aramasakan may katarawong ukre rai o kasalayong rai may koros may pan pataki yung uk keter masak rai kuy pan kinje yung uk o sinsilayuk ngay kauno me mamasa pen coach makating inoki me epan kating yang o sinsile Jeremiah o pilkijail sabul meson papakan nan atail pugon pa kupren kauno peuse sabul memasen ong aramas sodel bilip kijailen koporpor pe kijail sotapan kelep ap kauno mepan kalwai kijail sinsile kijail o apa-apa kijail nan atail puko nan anso kors Yei sabulman kauno ino masansal nan Romawan matu irelau trisa kwalu risa. Kapayo an excuse. Puko en kaloki masan en kauno me utan kepermele. Kauno katin parone Jeremiah. En kaloki ang tuan wain chuta koros. Tuan sabulme engyang pweki tib Marakin wiwia. Kauno masan me epan kacin kalau ke mencutakan peki tuperailkan. Ima kareta Jeremiah pan kasik me aramasakan pan uang puka me pan wia. Imeleta elelong kati o seliti peki aramasakan Sotaman rong tama pung o pain kolula sang tiperailkan. Nan iratsik isak silulel isak wono. Kot katin kasalayang Jeremiah. Sansaleo tuane pan katin kaloke tuan wain Juda. Sansalo kasaleta. Ein poteo mepopoil. O kanangakan pan butak tiang pon aramas koros makin kokosan nan wain chuta. O coach pan ketin malipeto way koros en paliepang te Babylon en kapilpena kanim en chuta kan o pan kaloka Israel pueki ar wiatar tip rekaselar coach o pongpongi tiketikan enikan mer rewiatar opil songan tip coach ketin inokiong Jeremiah nan irechuchu isek walu o isek tuaw memasen rong Jeremiah koros ton sapot nan markikan en suta lapalapakan samarokan o aramaskan pan uanguk up ranwat iban kakele yukata bukan pelian Israel kepan raseng kanim mekel kelai leu opotur mete o tit pronsiu kesotapan resotapan kalwa yukati paipan kinjeyau o sinsilayuk kauno memamas Kuburan kot sansaler ong kitail mememen makin peikiong o kapayata kuburan kot melen ana tungal anson kapal kot pan ketin tatangki
i te aramas posono, poen kateteta sabul me manaman o kupurmao on kecai sabul me aramas. Nikaraspe nan main rom kan. Eu men kapautial me aramaskan kin inanin perenki nan anso aramaskan kin pokon pene nan wasan utial kapei penen nan pungan gladiators te sound peikan lau emen pan kam kamala tipsau keper en kamaramas meirail kin wiet tangki nan kapei pokon tene anso koros wasan kapei wat kin tirala o pokono pon kin wur o perperan ki kam kasuglal kan makin wiwiaw mon masarail kan laon lel nan paren kauno papuki payo eu songan makitwat wiawi o nintokan Chon pakono wiya wur perperan ki makiten kamaramas me wiyaw a olen coach monkamen sang Syria me taniki chalamakas me ilanin sapungki tame patpatuan e wiyaki te lustala nan kalisiamo o ngilauta kita patuan in the name of God this thing is not right. In the name of God this thing must stop. Te nimoran court makit sapung wat sota koneng melel o utan pan kait teachemet sound pautial ko ap dingaror tapan all pung melel o kumat menet rap lokaya suat telangi o kacai aemen gladiators ko ap tangatong o toko kiti talamakas atungal katlaso kemelai o kasetiang nan tat en amphitheater ton pagonupon ap nenela we etin arail pan kenta tuan sapung o kansin suat laut entama rekin we perperan ki nan anso reven sang rano patola chalamakas patokutier nan mongyongkan o kamaranyata aramasakan ren kasukul sang re tuan kesempal pen aramasan kin eimaki te kumatki o kapayata kuburan coach melel nan anso apal me aramas kin sote pungkin meokot me pan uangata te kawela insenerail mentate remesabu son pungke murin makitwate wiawir Emperor Honorius me kaunen wo in Rome anso kalau kita me songan makitwat solar pan purang wiaw kweki all talamakas ay maki katete o kasaleta pupurpungan coach eton metay kila maur kweki apukuan katete masanen coach mentate eme inen keperongi talamakas kabel salete lar kailana yo ap wama wana puko tetok ngan sampah pan memautse ereng kukulat met kesaleta ma coach ketin yeyang o tetangki talamakas en kapitala armas toto murine kam kila tama pung tuaca Christ o ekei sabul metron petap yang aki Stephen wan paron Paul obila kay olen court kay mapil yang kamalaki sabul marail eima te kumat en kaloki masanen kaun sabul marail tron mechi me eletong kitail armas koros mapusunda
kijail yang paiki wa mau and supplement rail tata kem seklan excuse ye peikasalki sewase anan karwaru and aramas the main impetrail kan court kaching malipe chermaya and matang makit patola nan pungan aramas kan and chon way kan o kasalayang rail ta kuburan court chermaya pan pause wrong me pan soja kan sana mau ong ren aramas kan pue epan kelingarangan ong rail fil tuate ong child ranwat court kating kasik child aramasen kin pekiong pue maso hak child pan ale sapulme kaloklo child en kin liki supplement court inau ong chermaya o belong to child masansal nan irechuk echa kishu me masani kete ba masak rail poipan kionguk roson en kamasak rail ta child en kin pe kiong o matang kapaya ta pekaran court poye ima court ketin kupur poen kaimsek aitungal sawasan ansawat so mau ta kabel salet laut o lisulus metaniki novel coronavirus the COVID-19 lilonger wasa the way toto o kamelar aramas toto nan sampa ranpukat so mau inanin torwat lilonger o kasansuatiala maur en aramas ponang million limawalep o kamalar aramas keranyang million 11 million nan irairen sonpong tre limau lelitoran wat kapal laut wat me pilkareyong ekay aramas men we are paying san rail o sota men pekiong ko santi ta we pekan me pan ireti ta katikala tau pesangan so mau ke perwat nan wasakan me kabel salat wat lelonger ekay aramas kin kesempal kita pain in san rail te pain rail chungal anan kan o sota men sawase aramas seikan me utan anan sawas pil aramas toto me inanin men sawas ore ton me kilar rail tungal aso ong peneni obil rail maur puren torela maur en aramas sumau kan obil aramas kan me kapalen sumawat tibetier ekay rail ton tatapukat pilyang aleti o me kilar sumawat kichail nan way na fasem kichail supplement kita chungalen ki kubur kalanan kauno sang ni sumaw kaperwat e saigintre lelitong kichail ap kichailan onopata tuwete coach katin parane ki chermaya en onopatang toto ong nan anso keper ta anso wapal puen kauna pekin kichail ma kabel salat wat pan lelitong kichail kichailen chama-chaman supplement coach peker ong pukalap kesempal me kichail pan pasan ki anso koros kichailen limpak pena peiki ong kapayata kosanti pung o melel kan sawas pena dan pungat chail kichail korusi o sama chail court yeyas me pan keting yeyang kichail sinsile o apa pali kichail nintuana keting inoki nan sama chail wasan watawat sang nan puksara chail yoki paner matet ye aitungal sawas dan Protestant Hour
ngay wan paron yeske yesi me puko ki senior pastor te sileben momotse on UCCP malok nan woin sokres kalangan kupur korel sie o kasilir